Pamirsa tedunyane harga beras ngawit saking usaha penggilingan, nanging nenten sinarengan memargi ring pedagang pasar tradisional Kabupaten Tabanan. Ini ucap anutin saking seselah harga pasar oleh bagian perekonomian Setda Kabupaten Tabanan Galahi Lintang. Magenah ring pasar Daupale miwah pasar Tabanan petugas bagian perekonomian Seda manggih beras sani kadol oleh pedagang Kantun Mal nincap sayang sareng adolan wukune lintang. Sekadi harga beras C4 nincap saking 11 tali 500 dados roras tali 500 a kilogram. Raris ring soroh beras kualitas medium nincap dados 12 tali rupiah a kilogram. Punika taler panincapan harga memargi ring babasan. Inggian pedas merah dados 6 dasa tali rupiah kilogram. Pedas merah ageng nincap dados petang dasa tali rupiah kilogram. Pedas rawit hijau dados 50 tali rupiah kilogram. Kesuna dados 6 likur tali rupiah kilogram. Raris bawang tedun dados 10 likur tali rupiah kilogram. Kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Tabanan Inyoman Srinada Giri SE Mausang sawetara komoditas kantun kadol antuk harga sani mahal ring pasar pamekas harga beras sani saya nincap ring wuku ungkuran. Selanturnya nih soroh janganan ngarpin penedunan harga. Anutin seselah paiketan dani taler manggihin arang nyani kuentenan minyak kita ring pasar tradisional. Pedagang iri ke Mausang arkan nyani kuentenan punika sampun memarki antuk galah sani suwe. Duani ngasa punika pengarsan konsumen ring minyak goreng side kedagingin antuk minyak goreng curah sa minyak goreng kemasan sane saya ke akeh ring pasaran. Nanging pengarga minyak goreng curah rauh mangkin mepengarga 16 tali rupiah langkungan harga eceran tertinggi HET inggih punika 15 tali 500 rupiah kilogram. Monitoring harga pasar wantah pinake parikrama sani raja kemargiang pinake pahan perekonomian Setda Tabanan napi malih nyangre rahina suci nyepi ring Maret sani jakirau. Ngenenin indika punika raris bacang kemargiang operasi pasar sani memperkanti sarang bulog. Pangrencana ucap sampun keparumang sareng asisten 2. Bisnis Bali Nguningayang.